Wimaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV gwiraga haha niho mucii igwe wi mucii orire muhuhu akiendelea ni ati kare nyamu na samidoh ati ni magitiganite kare nyamu muthenya wa ira ni arakionekanire na former governor 001 ti ungi ni Joho ali Hassan Joho riu andu magitigitwo na ituko makarigo kwa WhatsApp kiko yathi na mbere kana ningine marakiranire na Joho ni horo uria ugitambite haria nenda-ini andu magitigitwo na wasiwasi mararigo what's going on turona maoni ma andu ningi muno heno ngiramuria atiriri hi muhesh sinilipie hospital bill naona mambo yako inakwendea vizuri heno geto Tokyo kauga atiriri ni before match ama after match agakiuria haria kena ana kauga atiriri now this is your type of man you needed akigwa ogeka atiriri haha I just admire independent ladies tole makiri wiyathi nyamu magikaga uria marakienda hena mama chemu auga atiriri now these are type of men you should be rolling with Allah Simon kauga atiriri my wish is to meet this woman and I will die as peaceful man. Ni wakiona na makrashi maingi muno haya amwisho turona haha kauga atiriri and this is power of your own money woman let's work ni amukire na gaciringi ni wikoragwo na uge no kiage ni kurira uragira kiti kauga atiriri my role model this life I like nyamuka andu ngira makiendete uhoro wa mwago tondu utiri ungi githoire agatoto kauga atiriri this is your type ali Hassan Joho agakigia kura nyingi muno andu no mamwithikirite wega ya musho haha arauga atiriri ati president come 2027 ndoto ya mchana by the way no mamika kiria njega muno magikinyitanira ta running mate na Mr President pale candidate no agika kaundu ga bata muno o ihinda ringi nitwatuika akumagara.